What your footballer say? It's cooking. Kaizer Chiefs 2. Angipende Kaizer Chiefs 2. Yes. Sekhukhune United 0. Matonda. Ndaba ezithi. Hlalo Ndabeni. Hayi, njengoba sibona umcimbi ngapha emuva. Njengoba sibona umcimbi ngapha emuva qeda kwenzeka i-answer eThekwini badlala 1-1. Njengoba 1+1 is 2. Kushuthi 1+1 is 2 FNB leyo. So njengoba ubona namhlanje iKaizer Chiefs idlala kanje. Ayikwazi ukwenza i-3-sum iKaizer Chiefs. Ikwazi ukudila ngomfazi oyedwa. So iPirates idila nga-3-sum. Manje 3-sum ayisisebenzi thina. So i-performance namhlanje ibe good kakhulu ama-playing wethu. So iKaizer Chiefs wedlala ngakhona bakhombisa ukuthi bengafisi ukuphuma ku-MTN 8 but baphoqwe isimo ukuthi because bafocus e-league. So besicela ukuthi basinike i-league yethu kusese-8 nje asingasiqabane namuntu, asithandi ukuqabana namuntu. So siyacela ukuthi nje i-PSL isinike into yethu eyethu le i-league yethu i-premiership ophethe iproject akayilethe ophethe into zethu akazilethe uchairman akazilethe into zethu. Akunama-own goal la shati ye-goals, akunama-own goal. So iKaizer Chiefs wedlala ngakhona abaqhubeka kanjalo abafana igame namhlanje and le i-call besifonela i-Sundowns ukuthi siyeza Saturday. So i-Sundowns ayiphendula i-comment sabafuni ngoba cause ayikho into abasenza yona abafana balambile balambile umthetho i-performance yakhe namhlanje ephezulu kakhulu. Ayikho into ebedlula khona namhlanje. So noPhilo uphakamisile umfana, ngiyathemba ukuthi le-man of the match izomenza ukuthi motivateke. Into eseshoda kanje igoli liyeza, angajahi umfana uyeza usemafutheni akakhona usemafutheni akanayo ingcindezi. Ya siyabonga. Siyabonga Matwana.